Ni Paikre Porni Socheng Constituency Arlo Lang Ardang along Public Interaction Program Kibipon along Department Kedo an officer atuma pan paponsi Ardang no konat arongsi kapapi hup kedo mapu karju padopon. Socheng Constituency Arlo non ki claim bomb Jal Jeevan Mission Scheme Prabjin pen patang ponang ji pupen PHE officer atuma pan Ardang no than pachini tekang. Lapen Lang Ardang arong arara pan karenta me Prabjin pen nang pale popusi Dr. Tuliram Rong hang pen lamchak chipitekang. Yes, Bengaluru District Commissioner, Superintendent of Police Pencheng Lok, Principal Secretary Kalbeno Autonomous Council, Secretary, Joint Secretary, Under Secretary, Laben Officers Kedoan, Laben Nilikacing Honai, Socheng ang Kangalong Kepa, Ahin Ben Kevan, Karbiro Masyarakat itu, Laben Kedang na Cetong Untuk, Kacau Papon, Manpeng Alui Kedoan, Laben Kedak, na jatong dun ne po purun ne paya purun gibi githi jirpo jirpi lapen press media tu aprang sinala tu pan ningkan kimia kadrom pajak lo kadrom netum ke cengsi ke Lesson si sorkari gaumbura SCB certificate tami rontekang lapen longle pata pekar om rontekang pen radapan aning pathetikang ben kacing ki than kacing mung apen adak Jathan cimung pendak, kopi biasa yang deng mai klaim ponji. La sofan sini tum rat pendak, pinpuro ta deng ponlo, deng pondet pen. Lahaya skim ka picun je pan, lahaya sang deng picun je pan sini tum. Karbela autonomous council pen kebang, la pen kedak ke official kebang dak district commissioner tado, superintendent of police tado, DCSP pen cenglok, principal secretary pen cenglok, secretary kedoan, officers kedoan, kedoan tame ni tum dak Karbela autonomous council abitung siram lo, dah silaso. Isi pen Socheng konsensial lo, kopi biasa yang deng ma kenang sot mukha na picun je pansin itu dak pini dak rapen. Hamren along la 100 bidet hospital mantusiam. 100 bidet kali 150 bidet la so bangken itu prabjin meng pupo na tuma chini la kamas ke tanger lo la si pinita nili langda la si prabjin meng ang pui pansin itu. Hamren DTO office bang. DTO office bang ke la da bang ke non makin state government ba chikinang la si prabjin na me ki ponje pon boy. Lapen hamren na taun along bangke la da ka bangke award tin tame laki doa na rong tame da mesen atwar pewar blok atwar ben cenglok black topping atwar lahai tame ningkan siang mong kapitang aji fansi nitu Karbela autonomous council pen boripon Hamren bro secretariat long kinang so da hot ala receive long de da kelong le ana hormuda menil tum kopi pima lahai hormuda ke picun je fansi nitu boripon la pen ke da hetana secretariat monon pgb pon je fansi nitu non state government pen funding han chang momlo donok long de mesen secretariat ki ponji jate difu secretariat son dakta jate mini secretariat ki ponji pansi ni tombori ponbo जैसे Mayalong alohia manpen kachitong dun ST6 Parliament Amar Singh Tisolapen MLA Dor Singh Ronghang MLA Rup Singh Teron Lapen penang ke theki dingatum chitong dun Hamren Pen Chandra Singh Ronghang KTV News